Kapod wan mana e weche go ni tok masira mar mach manotimore kar dak ma Mradi Embakasi mane boma ma Nairobi. Joma noyudo hinyruok pod dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore e kaunti ni ma Nairobi. Wede gi osiepe mag joma noyudo hinyruok e masira no nokawo thuolo mar limo wedegi e ute thieth ka gilero buok mane giyudo. Sharon Ong'ao nolimo moko kuom ute thieth kendo olosonwa lipot makamendie. Kata kamano Sharon bende pod medo lose kochoponwa to wabiro mi godo kaka omedo donjo. Anyisa kanyiro ni lipodno oseikore we wawinje report ma Sharon Ong'ao oloso. E karod thieth maduong' ma Kenyatta, waromo gi wede osiepe kaachiel gi anyuola mar joma noyudo hinyruok e masira mar mach manokel kod muoch mar gas e kar dak ma Mradi Embakasi. Oganda gi ochopo ka mar limo wedegi. Ilikuwa kitu saa 3 asubuhi. Mimi ni mama mfanyabiashara soko na sikuwa nimeenda soko. Nilikuwa nimetoka kutafuta mzigo Kisii. Niliporudi nilikuwa nimehisi nimechoka sana, nilikuwa sasa ninalala sana. Nikapokea simu ya kwanza. Mzee wangu alipokea simu. Alijaribu kuniamsha, nikamwambia niachane kwanza nilale kidogo. Akaniambia muka, kuna mambo iko hapa tunataka kuongelelea. Nikaamka, akaniambia sitaka na kutafuta mwenye anaitwa Ridia Kenyariri. Nilipoamka nikapata missed call mingi kwa simu zangu. Nikanunua credit kwa simu yangu, nikaanza kuwachulia hali. Nilipowachulia hali wakaniambia lopati wetu ameungua. Uko wapi Esther wetu? Nimeshtuka sana, sikuwa na expect kitu kama hii. Nimeenda pale Embakasi, nyumba zimeshomeka. Nimeona hiyo kampuni hata magari zimeugua ndani. Hata watu wengine unaona tu huko wako na majeraha hapa na pale. Nilishtuka sana. Hata niko na majirani wakaja wakanipigia pole, wakaniambia tuendelee na kuwaombea. Moko kwa mwede manoyudoka wacho ni nocho gi mar wuothe maboyo mar biro rango chal mar wedegi. Kutoka hapo nikasikia kama nina silai. Mzee wangu akanipea nguvu, akanitia nguvu, akaniambia jitayarishe uanze safari. That's then nilipigiwa simu around saa 7. Nikaambiwa kampuni ya gasi jirani imelipuka. Nikaambiwa bibi ameshomeka, mtoto hakuwa anapatikana, but mtoto amepatikana jana. Nikipigiwa simu nilikuwa Mombasa, nimeweza kufika leo asubuhi. Na saa hii niko Kenyatta, nimeona bibi ni ukweli ameshomeka. Nilipigiwa jana simu kitu saa 6:40. Nikaambiwa kijana yangu amechomeka. Sasa ni leo asubuhi nimefika hospitali, nimeona pia na bibi yake. Ni kama wamepata majeraha, lakini bibi yake ndiye ameumia sana. Thoth wede mag jogo manoyudo masira lero ne wang jowi mar Ramogi hinyruok makoni kod kocha mana wedegi oyudo. Mtoto wangu amechomeka mgongo, mikono yote mbili, miguu na jicho moja. Lakini anaongea, anakufahamu na anaongea. Anapokuangalia ni kulia peke yake. Ameshomeka uso yote. Hata macho ukimwangalia haoni, imefugana. Kijana ananiambia mahali penye nasikia uchungu ni kwa shingo. Nyuma ya shingo yake anasikia maumivu. Na bibi akaniambia mahali penye nasikia uchungu ni upande wa mgongo. Ndio moto ilimwangukia huko mgongoni. Sasa kuna brother yetu akona injuries mbaya, kichwa ameumia tumbo. Thieth Mambagathi, jatatije mar thieth no Laktar Alex Irungu, wacho ni negiyudo kwan jotuo 35 manoyudo wang' makoni kod kocha. Jotuo 13 negidaro gi chwalo od thieth maduong' ma Kenyatta. Jatuo achiel negichwalo e od thieth ma Coptic. Jotuo 2 manorwaki od thiethno odiochieng' manyoro, wedegi nodaro otiero od thieth ma Tenwek. Od thieth Mambagathi nyaka sani osethiedho moweyo jotuo 19 modok pacho. Od thieth maduong' ma Kenyatta norwako kwan jotuo 50 manoyudo hinyruok makoni kod koche masira mar mach. Jotuo 11 noyudo wang' marach mar kwan 50. Jotuo 19 mana giyudo noyudo wang' e kind kwan 4 nyaka kwan 10. Jotuo 13 e od thieth maduong' ma Kenyatta orwake ward makende. Laktar JP Ogalo en laktar e od thieth ma Kenyatta University Referral. Lunchtime, we received a total of
14 patients with varying degrees of burns, from very severe to some needing more critical care. We admitted a total of 6 patients, 5 of whom required to go to theater for various treatments to be performed on them. 1 patient from theater ended up going into ICU for recovery because his burns were a bit more critical than the rest. The rest of the other patients were taken back to the ward where they are now recovering well. So far, we have a total of the 6 patients, all within our facility and getting the care that they need. E kinde ma jotuo mane wang e masira no pod medo yudo thieth, koyo margi makende ne piny owacho en mondo konygi e chudo mar thieth e osiptende. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Omedo timo mos